Dikgang ke tsana kwa mongwe motho ga itse ditla ka tlhamaloko go ena go tswa toropokgolo ga borone a re lebepele ditlhogo. Lefatshe la Botswana le gagamatsa taolo kwa melwaneng go itsa go tsena ga bolwetse jwa Mpox mono Botswana. Motse wa Matsiloja wa agelwa diofisi tsa sepodisi. Fa batabogedi ba mono letsile tebogo Colin Kibinatshipi le Baya Pontori ba tlana le seabe mo kgaisanong ya Lucerne Diamond League kamoso. Dumela wetso ke a go amogela nna le sentle moeng ena rona dikgang tse ka puo ya diatla. Tona wa botsogo Dr. Andrew Ndikoloti re le fa go ise go tshware ope mo Botswana ka bolwetse jwa Mpox ba tla tswelela ka go gagamatsa taolo le tsamaiso ya batho ba ba tsenang kwa mo lehatsheng leno go tsong ka mahatsheng a sele a re lehatshe leno le malala a laotswe go itebaganya le bolwetse jo ha bo ka tlhagoga. Tona Ndikoloti o buile se ha buisana le bobega dikgang mabapi le bolwetse jo. Mpho ke leboga ka dintlha. Go tlhagoga ga bolwetse jwa Mpox go tlamile lekgotla la botsogo la World Health Organization le ba lekgotla la African Center for Disease Control and Prevention go ntsha taolo ya gore go dirwe tsotlhe tse di maleba go kganela bolwetse jwa Mpox go anama le lefatshe. Tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti o kopile Batswana go wela dibete ka puso e dirile tsotlhe tse di tlhokafalang go hema go anama ga bolwetse. The government of Botswana is prepared to test for Mpox as needed. Our laboratory network has been strengthened during COVID-19 pandemic to conduct genomic sequencing to add to the global knowledge. Puso ya lefatshe leno e malala laotswe go lwantsha bolwetse jo mme le fa re sena pego epe ka bolwetse jwa Mpox re tshwanetse go dira tsotlhe tsa botsogo go hema bolwetse jo. Enhanced our epidemiological surveillance systems. We are currently intensifying monitoring and screening at key entry points such as borders and airports and focusing on high-risk areas. Batho ba itsiswe fa ba tshwanetse go sala morago ditaelo tsa botsogo fela jaaka ba ne ba dira ka nako ya bolwetse jwa COVID-19. There should be vigilance and a high level of caution when people travel to the affected countries. Better still, re tshwanetse go tsibogela taelo ya ba lekgotla la World Health Organization ya go lwantsha go kganela le go alafa bolwetse jwa Mpox. Re tshwanetse go nna kelotlhoko fa re etela mafatshe a mabapi bogolo jang a amilweng ke bolwetse jwa Mpox. Ke kopa setšhaba go fokotsa metsamo e sa tlhokafaleng go leka go hema ga bolwetse jwa Mpox. Dikai tsa bolwetse jo ke tse bontsi jwa rona re di itseng mme ka jalo ke tlhagisa setšhaba go nna kelotlhoko. You can see most of these symptoms are common. Therefore, we all need to have a heightened level of suspicion when not feeling well. Ever since 2017, we paid closer attention to Mpox and looking at... Re simolotse go ela tlhoko bolwetse jo ka ngwaga wa 2017 le ka ngwaga wa 2022. Lekgotla la World Health Organization le ne la laola mafatshe go tsibogela go lwantsha bolwetse jo ka bolepega bo le borai mo matshelong a batho. Europe, Americas, and now even in South Africa. Ba lepata la botsogo ba ne ba kgalema ba sa kgwemathe ba ganetsa ebile ba kgala batho bangwe ba ba anamisang dikgang tse e seng boammaaruri mo metsweding ya maranyane. Ba botsogo ba ne ba kopa setšhaba go tsaya ditaelo mo metsweding ya dikgang e maleba jaaka ba lephata la botsogo. Mpho ke leboge. Botswana Television, Gaborone. Boeteledipele jwa motse wa Matsiloje bo lebogile puso thata go motse o wa akareditswe mo metseng e 27 e tla agelwang diofisi tsa sepodisi tse dišwa. Banni ba re seo se tla thusa go lwantsha borukutlhi le botlhokatsebe jo bo diragalang mo metseng e mabapi segolo jang ka mabapi le molwane wa ka kwa bokone botlhaba jwa lehatshe leno. Bethane Mando ka dintlha. Motse wa Matsiloje o samile mo lelwane wa Botswana le Zimbabwe
o thorontshiwa ke borukhuthi segolo jang jo bo diragalang gareng ga mahatshe. Banni ba tlhalosa fa terata e kgaoganya mahatse o mabedi e kgaolwa gangwe le gape go tudisiwa dithoto ka mehuta e se ka ga molao. Jaanong ba dumela fa ba tla re go hema phefo jaaka puso e ba akareditse gore le bone ba agelwe diofisi tse di tla nonotsang sepodisi sa Botswana go mekamekana le ditiro tsa borukhuthi. Kagong e ya di-police stations le yone palo ya mapodisi le e tla oketsega gore thusa le go lwantsha borukhuthi yone jo e leng gore ra bo itemogela mo kgaolong ya rona. Polisi a re bolo go e lopa kana borukhutlho matšio le bana ba dikwele tota ba mo teng ene ba senya mo ba senyang jalo ga polisi ka go borukhutlho bo ka go kotsa ga kwana go tudisiwa ga maokwane kgotsa dipetrole tse e leng gore tsatsi le tsatsi ra bona go a diragala go kopana gape le borukhutlho hela ba re ka reng bo diragala mo molwaneng bo e le gore bo tshwenya thata. Superintendent o teng Ngadla wa sepodisi sa Matseloje a re dikago tseo di tla ka nako e ba mekamekaneng le go lwantsha borukhuthi jwa go ikepela go uta. Re tshwentse thata ke dikgang tsa illegal mining mo kgaolong ya rona e re temogela batswa kwa ba ba thagela mono ba epa gold mo kgaolong mo tikologong ya Matseloje ka bophara. Mme dikgang tse le gore gape di a tshwenya mangame ke tsa bana ba ba tudisiwang ba banyenyane go tswa go lehatsheng la Zimbabwe ka ha re bua ka tabolotswe re bua in terms of resources, manpower gore re ta kgona go atolosa neto wa rona go addressa dikgang tsa crime. E tla re ka Labotlhano wa beke eno rakonteraka a ba rolelwa setshase ha e leng gone go tla agiwa diofisi tsa sepodisi le matlo a boroko gore a simolole go ipaakanyetsa go tlisa dikatakata go simolola tlhabololo e tla hetola selebego sa motse o le go tlisa pabalesego mo morafeng. Bethany Manto, BTV News, Matseloje. Motse wa Leralo ne o se go hetse ka le mongwe wa metse e tla galang diofisi tsa sepodisi bona hatsheng leno banne ba re go tla ga dikago tseo go tla banna mola mo borukhutlheng jo bo diragalang mo motseng wa bone segolo jang ja bogodu jwa leruo mamosisi se ka dintlha. Ba itumetse hela thata ko Lerala mauna tlala ba itumeletse #repusha28. Re itumetse thata tota ga ra bolo go bata dithuso tse di tshwana le tse go tswa ko morago re ntse re sokola gore ne re lo tsena bo bona gore bana ba modimo ba sokola ba golegilwe ke leina gore sepodisi ke tshwantse gore nne bone ba ba re sireletsang ka ntata gore ne ba thaela le ga ba diralang teng ga se gone selelo se ntse re selela le batsadi ba rona ka borukhuthi bo bonong bo thasetse mo motseng wa rona wa Lerala re bata gore re ka se ta mo motseng wa rona wa Lerala re ta robala boroko. Ba ya bo ile bangwe ba baneng ba tsene moletlo wa go simolodisa semmuso dikago tsa sepodisi tse di solofetseng go simolola mo nakong e sa fediseng pelo. Go le pele sepodisi sa motse o se ne se kopile boroko mo diofising tsa kgotla go thusa banni ba Lerala. Seo e tla nna selo sa maabane jaaka lehelo le la dihekere di le 4 e tla nna lone le go tla agiwang diofisi di le bofera bongwe matlo a le 7 a bodiredi. Diofisi tse di tla ka makalana a farologaneng go lwantsha borukhutlhi. Ka ga police station go taka ka di-units tse dintsi tsa maphata a farologaneng a sepodisi le ba ba sa apareng uniform yalo ba re ba bitsang bo detective ma-CID le mapodisi hela ka dikitso tsa bone jalo ba ba rutetsweng bone bo gender go thothomisa melato ya gender based violence le gone go thothomisa melato ya stock theft. Motse wa Lerala ke mengwe ya metse e gateletsweng ke bogodu jwa leruo. Mo nakong eno dipalo di supa fa go simolola ngwaga ono go tsena kgwedi eno ba setse ba kwadisitse dikgang di le 10 le bofera bobedi fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng ka di le 11. Mamusi Siska, BTV News, Lerala. Ntse le mo go tsedia mang tlhabololo ya sepodisi motse wa Tshobokane le one o tla akarediwa mo diofising tseo tse di agiwang tse dišwa tsa sepodisi le tsego mokwaisi o na le ko.
morafe wa Tshobokwane jaaka o ne o supa boitumelo ka mmino le dikoma go amogela ofisi ya mapodisi ya tla agiwang mo motseng wa bone selo se se tla thusang gape le mo go lwantsheng borukutli. Mpho ya police station ke mpho hela e tona tota re itumela thata ka gore motse o ne o setse o tumile ka dikgang tse di sa tlhokaleng mme gompieno re itumetse thata ka re hilo police station re tsaya gore dio tse dintsi di tla hokotsega thata. Motse wa Tshobokwane o na le dikgwetlho tse dintsi tsa bogodu jwa leruo bo remeletse gone mo Tshobokwane. Ha go agiwa diofisi yana mo motseo re tumela se sentse ya le gobane ba tla leka go thusa botsadi jo bomono mo Tshobokwane leruo la bone le nna sente le sa utsuwa. Kgaolo ya gantsi ya go tse diofisi tseo di le pedi mme ofisi engwe e tla agiwa ko motseng wa West Hanahai le se mokwaisi BTV News Tshobokwane. Ha re kgantse ditso lewetso kitso ka tiriso ya madi botlhokwa mo baithuting ka nonotsa le go ba naya boitsanape le boikarabelo jwa go dirisa madi sentle. Se se tlhalositswe ke mokwaledi mo lephateng la thuto le tlhabololo dikitso kwa moletlong wa go abela baithuti ba ba dirileng sentle mo kgaisonong ya Botswana Stock Exchange, Stanbic Bank Senior Secondary School Finance and Investment Awards tsa 2024 mo Gaborone. O na la thata mothanka le Alton Kgwatalala ba go tshwara tshepego. Kitso ka tsa madi ke konokono mo setšhabeng ka ithusa bontsi go ka kgona go itepatepanya le manokonoko le dikgwetho tsa itsholelo ya lehatshe botoka. Ke ka moo go dumelwang ga kgaisano ya baithuti ba dikolo tse digolwane ya Botswana Stock Exchange Stanbic Bank Senior Secondary Schools Finance and Investment 2024 e nonotsa bana ba ka dikitso tsa go tlhaloganya le go dirisa madi botoka ba santse ba le bannye. This competition, which has been a significant milestone in our journey towards maitlamo a kgaisano e a go tlhabolola kitso ka tsa madi le go rotloetsa moono wa peeletso mo bananeng a gatalela se re le BSE re eletsa go goroga kwa go sone. We at the BSE strive to achieve. Re batla go ba lo sa le metsi. Through this award ceremony, we aim to recognize the financial acumen. Re fa go lemoga dikitso ka tsa madi mo baneng ba ebile re lemoga sesupo sa gore re tshwere baeteledipele ba ka moso ba motia. Pursuit of excellence showcased by the students, the future of tomorrow. Tshwaragano ya Botswana Stock Exchange le banka ya Stanbic go tlhaloswa e le sekao mo makalaneng a ikemetseng ka nosi go tswa ka mananeo a itebagantseng le go thabolola setšhaba ka go farologana. I want to applaud you for this initiative. Re lemoga le go leboga maitlamo a BSE le banka ya Stanbic mo go nonotsheng baithuti ba ka dikitso mo go tsa madi le go tsaya ditshwetso tse di maleba go ya pele ka bokamoso jwa bone. Thank you very much for that. Bangwe ba baithuti ba ba neng ba tsenetse kgaisano e ba supile hae ba file dikitso tse ba yang go di dirisa mo matshelong a bone go ya go ileng go ka emelana le dikgwetho ga go ya mo tirisong ya madi. This is something that will really help me in future in terms of making money, how I manage my finances. It taught me a lot of skills that I've learned. We made our teachers very happy, our school very happy, even though it's the very first time. Kgaisano e ne e tsene ke dikole tse digolwane di le 13 mme go soletswe gore e tla tswelela e sologela molemo baithuti ba bangwe ba dikolo tse dingwe go rala lehatshe leno. Tona ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segokgo a re go botlhokwa go itumelela phetogo e dirilweng ke maranyane ka tlhabolotse lehatshe le go thusa batho go bereka ka bohego le ka bonatla. Re segokgo o buile se kwa moletlong wa pulo semmuso a beke ya go ipeela maranyane kwa tlokwe maabane ke o lebogela dipotsane ka dintlha. Biki e ya go lemoga botlhokwa jwa maranyane ke a bohelo mo meletong e neng e tshwere ke lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane ya go ipelela diphetogo tse di tlisitsweng ke maranyane. Baithuti le bana le seabe go tswa mo mohameng o ba ne ba phuthaganye go tshwara dithuto puisano ka dithabololo tse dišwa tse di tlisitsweng ke maranyane le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di lebaganeng mohama o. Microphone and the iPad I'm using are technological innovations underscoring our daily dependence on technology.
Technology is able to bridge di dirisiwa se ke di dirisang go bua le lona ke tsa maranyane gompieno re reka dithoto re le mo malapeng ka maranyane le sekolo tota malatsi a se tsenwa ka maranyane video calling and attending video lectures that have all been made possible by inventions of the internet as a technology. We see the growth of artificial intelligence, where machine classed as robotics are programmed. Malatsi a ditiro tse dingwe di dirwa ke diroboto. Baithuti ga ba tshwanela go salela morago ga lehatshe le thabologa ka dikitso tse di kwa godimo tsa maranyane. Students cannot afford to be left behind in such a development. Hela rase go kgothagisa baithuti ka borai ja go dirisa maranyane ka tsela tse di sa siamang. Social media platforms like Instagram, Facebook, and X, well, formerly Twitter, which were originally Maranyana tshwana X, Facebook le Instagram a maikaelelo a one e neng le go kopanya batho a dirisiwa ka tsela e sa siamang mo malatsing and on a. numerous occasions leading to depressions of juveniles. Baithuti ba ne ba bua se ba se ithutileng kwa dithutong tsa maranyane. Science ka Setswana re bitsa maranyane ke yone e le reng e re thusa in innovating new items that make our lives easier. It correlates with technology. I spend a lot of time on social media, but mostly it's for study things, and then some other times to start a business. When I grow up, I want to be a neurosurgeon. I feel like it's okay to continue the medical. Ha ke gola ke batla go nna ngaka ya boboko ka gore mo Botswana dingaka tsa mohuta o di palo potana. So it would be helpful and innovative to encourage other Botswana as well to engage in. Re se go gwa re bana le seabe ba mohama a maranyane ba taka ditsela tsa go dirisa maranyane ka tsela e sa kgotheleng tikologo. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Tlokweng. ha re tshwadimela tsa selewetso tona wa pele wa America Barack Obama le mohumadi wa gagwe Michelle Obama ba supile ha ba ya manokeng tlhopheng wa botautona wa America Kamala Harris yo e leng mothusa tautona wa lehatshe leo manakong ya gompieno. Harris yo e leng mothusa tautona wa America o emetse ditlhopho tsa botautona tsa lehatshe la America tse di tla tshwarwang ka kgwedi ya Ngwanatsele monongwaga. Ha ka henya ditlhopho tseo mme Harris e tla nna mme wa ntlha go nna tautona wa lefatshe la America e bile e le wa motho montsho ba kwa kgaolong ya Asia. Harris o solofetse go phadisana la botautona jwa lehatshe leo le tautona wa pele Donald Trump. Ka gore le tsonna ke di ba khutlo ke Stella Tuampatane o tshwaretsa metshameko. Tla ke go leboga kgaitsedi ka motho etsong ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone tsare mookamedi wa Botswana National Olympic Committee mme Tlagae ga se itsewe a re bana le bogole bana le bokgoni jwa go atlega mo metshamekong ka le bone bana le ditalente ga se itsewe o bile seo mo pulosi mmuso ya dikgaisano tsa dikolo tsa bana le bogole kwa Motšhudi a re utlwepego ka kagiso molelekwa. Dikgaisano tse di tswere ka fa tlase ga sethogo se reng thuto e tswa metshameko go yeng go setšhabeng se se tekanetseng go sa kgathalesege gore a o sela ka bogole. Metshameko e kailwe e na le bokgoni ja gore bolla batshameki le batabegi ba tlhwatlhwa ba lefatshe leno. Our athletes have contributed greatly for this. Batshameki ba rona ba diretse lefatshe leno go le go tona thata re ba re leng sone ka bone. Ke ka mo lengwe la matshego a Special Olympic le lenonotshang bana le bogole le re ra kgona re tla kgona. Mo boemong jwa Botswana National Olympic Committee re lemoga seabe sa Special Olympic ka e re bolotse talente mo batshameking ba ba tshelang ka bogole mme re lemoga tiro e ntle e ba e dirang. Nurturing talent, we do recognize the job that they continue to do. Dikgaisano tse gape di kailwe e le nngwe ya maitamo a puso ya go akaretsa bana le bogole mo motshamekong. Policy e sa tswa go itisiwa ga moragonyana
mme ebile re itse gore gape ga moragonyana puso ya rona e na saena mo go teng United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mo go teng re bitsana re UNCRPD ke molao tsamaiso wa UN gore re tshwanetse re dire yang le bana le bogole mme selo se sa re itumedisa tota re tshwanetse re se lebogele gore e be le gore puso e dirile that response ya go bona gore ba inaakanye le dithabololo tse di teng mo lehatsheng re ipelela bana ba rona ba ileng gore re tsaya gore ke bana ba ileng gore ba na le bokgoni gate disability is not an ability jaaka le ba bone hela gore ba kgona gore ba dire se se dirwang ke ngwana mongwe le mongwe ba kgona go ya mafatsheng jaaka se buisa letsatsi se buile gore ba ne ba tswa Germany ga se Germany hela ba tswa bo Greece ba tswa bo USA ba tswa bo China ba sa boe hela ba tla ka di medal tse di harologaneng so bana ba kgona ba gaetso le rona ba tsa dira le rotloetsa gore ko malapeng le ne re ga ngwana super talente ya gore ke kgona se re mo rotloetseng ba gaetso metshameko e tshwarela ntha morago go thagoga ga se gaja sa COVID-19 ka ngwaga wa 2020 mme ngotile batshameki go tswa go dikolong tsa kgaolo ya South Central di akaretsa thuto boswa mokgosi batlwa kwa National le Dumang Primary Motswedi Rehab Center le segale magareng ga tse dingwe batshameki ba tla gaisana metshameko ya mabelo kgwele dinao le volleyball dikgaisano tse di simolotse ka mosupologo mme di tabela ka la bothano Kagiso Molale kwa PTV Sport Motšhudi Ampuri wa lebelo la 200 meters kwa di Olympicing le tsile Tebogo Colin Kibina Tsipi wa 400 meters ga mmogo le Bayapondori wa lebelo la 400 meters ba tla phadisana go gaisanong ya Lucerne Diamond League ka la bone kwa Switzerland